buri masegonda 48 ijondanye inzara ngo yica umuntu muri Afrika y'Iburasirazuba. Iyi nkuru yo muri Relief Web, The Citizen, The Independent no muri Africa News itangira ivuga ko imiryango y'ubutabazi itanga impuruza itabariza ibihugu bya Ethiopia, Kenya na Somalia kubera inzara yatewe n'amapfa none ikaba ibica bigacika ku buryo umuntu umwe apfa nyuma ya buri masegonda 48. Ngo iyo nzara kandi inafitanye isano n'intambara hamwe n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa. Raporo y'imiryango ya Oxfam na Save the Children yatangajwe kuwa gatatu w'iki cyumweru jondanye yerekana ko ku isi hari abaturage miliyoni zirenga 180 bazibasirwa n'inzara muri uyu mwaka 2022 kandi ngo bazahazaharira cyane n'abagore. Iyi miryango ikavuga ko politiki mbi ari ituma abaturage bagumudari bidatewe n'uko isi yabuze ibiribwa cyangwa amafaranga. Aha niho inahera inenga bikomeye umuryango mpuzamahanga utinda gutabaraho byihutirwa ndetse ukaba nta kinini ukora ngo rugwanye inzara yabaye akarande muri Afrika y'Iburasirazuba cyane cyane mu ihembe rya Afrika. Aha gatangwa urugero rwo ko hashize imyaka isaga 10 inzara yisha abantu ibihumbi birenga 260 muri Somalia, aho kimwe cya kabiri cyabo bari abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko. Ksavera by'umwihariko Oxfam ikavuga ko abantu bica isazi mu jisho kubera ko ibihugu bikize bigena uwo bifasha n'inkunga akwiriye. Nk'ubu ngo mu kwezi kumwe gusa ibyo bihugu byakusanyije miliyari 16 z'amadolari y'Amerika yo gufashisha abanya-Ukraine kubera intambara. Nk'ubwongereza bwatangaje ko bugeneye Somalia miliyoni 25 z'amapaundi wihangane n'inzara mu gihe bwahaye Ukraine miliyoni 400 z'amapaundi nyuma y'ukwezi kumwe gusa intambara itangiyeyo. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko umubare w'abantu bugarijwe n'inzara mu bihugu bya Somalia, Kenya na Ethiopia wikubye inshuro ebyiri ugereranije nuko byari bimeze mu mwaka ushize ahabarurwaga abantu miliyoni 10. Kuri ubu abatabarizwa ni miliyoni zirenga 24. Mu gihe imiryango ya Oxfam na Save the Children ivuga iby'inzara ikaze mu ihembe rya Afrika, ku rubuga rwa Relief Web no ku rubuga rwa UNICEF ari ryo shami rya Loni ryita ku bana, hari inkuru ivuga ko umuryango w'abibumbye uhangayikishijwe n'uko umubare w'abana bibasiwe n'imirire mibi ukomeje kwiyongera bitewe ahanini n'uruhurirane rw'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ikirere n'intambara z'urudacajondanye. UNICEF ikavuga ko bitoroshye kondora abo bana b'imirire mibi n'igwingira kubera ihenda ry'ibiribwa byavanwamo indyo yihariye kuri abo bana. Iri shami rya Loni ryita ku bana rigakomeza rivuga ko ahantu habiri ku isi haboneka cyane abo bana bari mu mirire mibi n'igwingira ari mu bihugu bya Afghanistan ndetse no mu ihembe rya Afrika. Muri Afghanistan abana bugarijwe n'imirire mibi bararenga miliyoni 1, bakaba ari inshuro 2 z'abari bafite icyo kibazo muri 2018. Ni mu gihe mu ihembe rya Afrika havugwa amapfa adasanzwe mu mateka y'ako gace habarurwa abana barenga miliyoni 2 bugarijwe n'icyo kibazo cy'imirire mibi.